Nikola, ajde. Što brže, sine? Morate brzo se krećete da bi vežba bila brzo gotova, inače ima da crknete u tom položaju. Ide. Sljedeći. Ajmo, Milice, prečit ćete. Ajmo, drži poziciju. Dejane, pusti dupe dole. Ide. Milice, pa gde ćeš tu da, sine? Ajde, Stanko. Drži. Pravi telo. Ajmo, Marcel, spusti guzicu dole. Andrej, mogo vataš krivinu, sine. Manje luk, ajde. Ide, ajmo, Mladene. Brže. Ide, Darjan, ajmo. Ajmo, ne vuci ruke, odrećeš ih. Ide, drži. Andrej, ne daj se. Ajmo, Marta. Dobro ti ide, kolena malo u stranu, sine, ajde. Vidi Marcel, čoveče, vidi kako grabije. Svaka čast, Marcel. Okolo, Marcel! Šta vam te hvalim ja? Ajde, Petre, brže, ajde. Dejane, nabiću se na nos, polako, sine. Na mjesto, dole, ne drži. Ajme, Stefan još. Ne, drži telo. Popravi poziciju, Marcel! Drži! Andrej! Sklek! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 se iza istegni ruke. Ajmo. Pritisni lakat.